Uyu munsi turi hano mu Byahi, ni haruguru gato ya Mbuga Ngari. Muri kubona ko turi muri quartier nziza cyane, neighborhood. Hano hantu harimo amazu meza, ndetse icyongeyeho turi ku muhanda. Hano hantu tubazaniye hakora ku muhanda. Tubazaniye rero inzu. Ni inzu nziza cyane, ni inzu iri gukorerwa amasuku, hari kubura amasuku nibwo icyuzura. Ni inzu nshyashya irakomeye, muri kubona ko ni inzu yubakishije amatafari guhera hasi kugera hejuru. Iyi ni parking yayo, ishobora kujyamo imodoka enye cyangwa eshatu kandi ziparitse neza. Ni inzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette ebyiri mu nzu, salon na salamanje, ndetse n'igikoni nacyo kiri kubura amasuku. Tukinjira tunyuze mu gikari, muri kubona ko inzu nziza. Iyi ni ya salamanje twababwiye, ni salamanje isanzuye, plafo bakoresheje ni rangete. Muri kubona ko iyi nzu iri kubura amarangi gusa. Hano ni mu gikari, ndetse ahangaha turi kujya ni umwanya uriho fose yo hanze, ndetse ushobora no kwashyira n'igikoni cyo hanze, ndetse ukaba wanahashyira toilette yo hanze bikaba byakunda. Muri kubona ko hisanzuye cyane, hano hantu ni heza cyane. Ikindi kintu nababwira kuri iyi nzu yacu, muri kubona ko ifite igisenge cyiza cyane, ni igisenge gikomeye nkuko twatangiye tubabwira. Bayubatse neza guhera hasi kugera hejuru, gikoresheje amabati n'amabati meza, y'amabati muzi ahenze, namwe muri kubyirebera ukuntu hameze. Akangaka muri kubona ni kakabariko k'imbere, muri kubona ko ni ahantu hisanzuye. Hano muri kubona ko ni ukubura amakaro, ubundi iyi nzu mukajya muyireba mukayiyoberwa. Noneho iyi nzu yacu iri ku mafaranga meza cyane, kuri miliyoni 55 zirimo ibiganiro. Urazizana tuguhe iyi nzu yacu, invitation nako kanya, ndetse duhamagare kuri izo nimero. Uwa mbere wicikana nawe mahirwe kuri ngiyi ni sure deal. Duhamagare kuri izo nimero uri kubona muri screen yawe, ndetse ubona dusura ku mbuga zose dukoresha TikTok, Instagram, YouTube, best social media zose. Amazina dukoresha ni Gisenyi Commissioner. Let's build a better tomorrow with GC today.